बे समाव नोंथाङा सांग्रां जा गुबुननि खैसाराव गुबुननि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा गुबुननि गोदै रावखौ लानानै नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनाङा मानोना बेफोरबायदि मोनसे जाथाय जादों गुबुनाव मोजां बाथ्रा बुंनानै खामानि मावहोगोन होननानै खामानि नोंथांमोननो होगोन होननानै गुबुन रायजोआव लांनानै थांदोंमोन आरो बे गुबुन रायजोआव जाय लांदोंमोन बे लांनाय सुबुङा खारखुमानानै सा 20 सुबुङा दा थाबथानानै दं नंगौ गुबुननि खैसाराव गोग्लैनाय सा 20 सो सुबुङा थाबथानानै दं गुबुन रायजोआव नांथानानै जेंनायाव दं आसामनि माखासे सुबुंफोरा राहा गोथे जानानै भिडिअनि गेजेरजों लायनो खावलायहरदों आसाम सरकारखौ नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बडलेण्ड बुब्लिया होबाय दङ गुबुन जायगायाव खामानि मावनाय सा 20 सुबुंखौ सासे सुबुङा थगायदों आरो थगायनानै राहा गोथे जानानै सा 20 सुबुङा दा बे समाव आसाम सरकारखौ खावलायदों गावसोरखौ लायनायनि थाखाय आसामनि माखासे बेकार थानाय लाइमोनफोरखौ बिनुद पेगु मुंनि सुबुङा अन्ध्र प्रदेशसिम लांनानै थांदोंमोन नाथाय बिनुद पेगु मुंनि सुबुङा आगोलावनो फैसा लानानै खारदों होननानै फोरमायदों खैफोदाव गोग्लैना थानाय सुबुंफोरा बे लांसुनिया बिनुद पेगु सुबुङा धेमाजि गगामुखनि होननानै मिथिहोदों खमैबो 20 सा सुबुंफोरा अन्ध्र प्रदेशआव कारिकल्लु होननाय जायगायाव नांथानानै जेंनायाव दं होननानै मिथिनो मोनदों सुबुंफोरा धेमाजि सिलापथार जनाय गगामुख डिब्रुगड़ लखिमपुर बायदिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनिखायनो खम साननि गेजेरावनो थाबैनो नांथानानै थाहैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आसाम सरकारखौ खावलायहरदों खैफोदाव गोग्लैनाय थानाय सुबुंफोरा जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारिनि खौरांनि हेफाजाबजों नैबे समाव थाबथानानै थानाय गासै 20 सुबुंफोरा मा बुंनो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लाबोदों नमस्कार আমি অন্ধ্র প্রদেশ কাইকলৰ জগন্নাথ কলনীত আমাক বিনোদ পেগু নামৰ এজন ব্যক্তি আমাক কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত অনা হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবও নোৱাৰোঁ আৰু খাবলৈ একো সুবিধাও নাই তাৰপিছত সেইকাৰণে আমাৰ অসম সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাক যাতে নেকি এই জেগাৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰক আৰু অসম চৰকাৰে আমাক সোনকালে ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ক আৰু যাতে নেকি আমি ইয়াত ফচি থাকিব নালাগে এনেকৈ আমি ভুক্তভোগীও থাকিব নালাগে এই গতিকে আমি আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সোনকালে মুক্ত কৰি দিয়ক আমাক একো এনেকুৱা বহুত অসুবিধা হৈছে ইয়াত থকাৰ সময়ত সেইকাৰণে আপোনালোকক এইয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমাক ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰক অসমবাসী ৰাইজ মই অসম নিউজ লাইভক সম্বোধন জনাইছোঁ আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আমি এই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কাৰিকল্লু জগন্নাথ কলনী নামৰ জেগাখিনিত আহি আমি সকলো ইয়াতে আহি ফচি আছোঁ আমাক বিনোদ পেগু নামৰ এজন ডাঙৰ ব্যক্তি তেখেত ঠিকাদাৰ হয় তেখেতে আমাক গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পাঁচমঞ্জিয়াত থকা ধেমাজি লখিমপুৰ চিলাপথাৰ জোনাই শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ তেখেতে লৈ আহিছিলে আমাৰ ইয়াত কামৰ কাৰণে এই গতিকে তেখেত এতিয়া মানুহ নিৰাপত্তা হৈ আছে আমাক পইচা লালচ দি তেখেতে কৈছিলে যে 3 তাৰিখৰ পৰা আমি ইয়াত আগষ্টৰ 3 তাৰিখৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ আগষ্টৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ আজি ছেপ্টেম্বৰ 3 তাৰিখলৈকে একমাহ হয় 3 তাৰিখটো 3 তাৰিখ পে'মেণ্ট দিম বুলি কৈছিল এতিয়া আপোনাৰ আজি ছেপ্টেম্বৰ আজি 21 তাৰিখ হ'ল এই অনুভূতিত তেখেত এতিয়া নিৰাপত্তা হৈ মানুহজন হৈ আছে আৰু পলাই আছে আমি ফোন কৰিলেও তেখেতে ফোনটো ৰিচিভ নকৰে আৰু প্ৰায় সময় তেখেতে মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ ইয়াত যিজন চাবলগীয়া এজন ব্যক্তি আছে ছুপাৰভাইজাৰ তেখেতৰ নামটো তেখেতেও আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে তথাপিতো তেখেতৰ ওপৰত আমি ইমান গোচৰ ৰুজু নকৰোঁ ঠিক সেইমতে আমি নিউজ লাইভক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক বিনোদ পেগু নামৰ ব্যক্তিজনে আমি যিখিনি পইচা তেখেতে দিয়াৰ কথাই কৈছিলে সেই পইচাখিনি আমি অতি সোনকালে পাব লাগে সেইটোৱে আমি আপোনালোকক দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে বিনোদ পেগুক আমাৰ আইন ব্যৱস্থা সোনকালে কৰি দিয়ক এইটো আমি আপোনাৰ পৰা ব্যৱহাৰ सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 1999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।